Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kade saxoxa izingane ezithembu thana nesithembu siyaxoxa le channel ibullying ebalwa umayini. Kune video ke guys, bekuyi live video mangicabanga a week ago yenziwa umayini ekhuluma ngokuthi lento le eyenzeka la ku-social media enye iyamdida. Wabala kusho ukuthi ukhuluma ngento eyenzeka phakathi kaTirelo noVuyo okuyi-bullying eyenzeka ku-social media. Ngoba izingane zesithembu TV ngeke ngikhulume ngayo and u-social media ukuqhathanisa izinto ezenzeka ku-social media nakwizingane zesithembu nokuthi abantu ba-receive kanjani i-show nokuqhubekayo ka-social media, because social media ila umuntu enza lento afisa ukuyenza. Ngeke ngiwabona ama-comment la ngicabanga ukuthi umayini akhuluma ngawo. Nomunye futhi ofana nami obuka i-TV show aphinde abalandele ku-social media ngenxa yokuthi ukubaza ku-TV show uyayazi le bullying okukhulunywa ngayo ukuthi imayelana nani. Kodwa-ke uma kukhona ongazi ukuthi kwenzakalani sobe sixoxe ngesinye isikhathi. Nayo into engifuna sihlale kuyo lento yenkombankombane. We guys, mawukhuzwa kwinto nje makukhuzwa thina namphakathi ngifake, asingenzi njengabantwana. Yabo umntwana ukuthi wenze njani, ingane mayiganga mase iyathethisa ukuthi gangilani iba nokuthi 1 2 no 3 ifuna ukujustify ukuganga. Nawe ozaziyo ukuthi kuba khona into mhlambe ekutriggerishayo or ufika ubone ipost kaTirelo, kodwa mawubona ipost kaTirelo kube nento ethi fanele ucommente ngendlela yokum-undermine because uthanda uVuyo kakhulu. Kuphinde futhi kube ipost kaVuyo, kwenzakalani kwipost kaVuyo noTirelo kwenziwe izinto ezicishe yifani, because lo munye uzo-underminewa ngenxa yomunye nomunye futhi u-underminewa ngenxa yomunye. Kube ukuthi-ke bajustifya lento ngokuthi nasi siyamthanda uTirelo nasi siyamthanda uVuyo. Kukhuzwa lowo mkhuba-ke ngoba ayikho akunzima ukuthi mawubona uTirelo enza kahle mshayele ihlombe ume lapho, ubona uVuyo enza kahle mshayele ihlombe ume lapho. Nina guys niyeqela nize nifike kwi-body shaming. Ku-season 2 yakhuzwa lento. Season 3 usuphelile ku-TV, ozovela ku-Showmax ngesikhathi oyovela ngaso ku-social media. La ku-social media platforms umuntu nomuntu unendlela yokuthi uzokwenza njani, ufuna ukuziveza ezubani, social media presence yakhe or ama-brands nani. Lifike ithuba oshayela omunye ihlombe ngaphandle koku-undermine omunye, ngaphandle kokubhilitha omunye. Ilula lento. Uma futhi kukhona omunye ubona ukuthi uyayenza, ngoba-ke wena angithi wena awuhambisani nayo, ayikho kuwena, ungafika ubone senza ama-corrections. Ngazi kodwa ukuthi into engeke izilungele ngoba sesiside isikhathi, kodwa-ke siyazama. Sekwenzekile-ke wabona ipost ukuthi lo obhale le comment ubhale ngokuthi uphoxa omunye. Vele ungamlandeli, vele ungayenzi lento ayenzayo. Ungabi nento yokuthi ngiyadefenda, because mawudefenda nawe uzobhala izinto ezihumiliate omunye, niyafana nonke. Isifikile ipost uyabona ukuthi kuyadelelwa la, musukuphendula-ke nawe ngokudelela. Vele wena uzenza u-bigger person ngamabomu, ethi lo delelayo evele delele yedwa. Manje inkinga yini? Mangilandela le ndaba akekho ofuna ukuthi ngirongi, ukunalokho abantu bafuna ukukhomba ukuthi kodwa wobani abenza ukuthi nokuthi, awe ukuthi ubani wenza ukuthi nokuthi wena ungakwenziki. Khuzeka wena, because lento yokukhomba ikhomba ukuthi wena uthi ngizoyenza into erongi.
ngoba omunye uyayenza. I-bullying mawufila ngaphakathi kwakho ukuthi i-wrong, musubajoyina-ke laba bakubhala kabi. Into esengike ngayibona nje kakhulu mhlampe ingoba yona ingiphazamisa kakhulu kunakho konke okunye okushoyo ile ye-body shaming. Angivele ngingaba-understand abantu besifazane abanalowo mqondo, angiba-understand. Mhlambe iy'ngane-ke ngokusaza kakhulu kahle, omama osisi abakhulile u-body shame omunye umuntu wesifazane ofana nawe, omunye umntwana ofana nawe. Angeke sikubalekele ukuthi zikhona ezinye izinto ezijajwa abantu mhlampe abayi-criticize ngoba bona sebedlulile lapho. Ngobani? Into ezowenza ukuthi ubone iphutha lomunye, ngicabanga ukuthi ulibona ngoba usudlulile kulona, wena usune-experience engcono. Yingakho kuzothi kodwa yabo, mase sibuye sikhumbule ukuthi njalo labantwana bano-24, 25 lapho. Mina ngiyabhilivela ukuthi umuntu ongakafiki ku-30 impilo hamba efunde. Yes, mase ngikhuluma nge-TV show ngizopointa out into engiyibonile ukuthi kodwa lena, kodwa eyenza ukuthi mina ngiyibone ukuthi kodwa le ingoba ngimdala kunalowo muntu engikhuluma ngaye. Ekwenzeni-ke kwethu lokho sibe mindful, siye kuyo-ke i-TV show iyenye into. Lapho mase sekuku-social media uyigqokela ingubo or uvezani, wena uzonaka ukuthi emzimbeni wakhe ubonana. Hey guys, ngeke ngathi yisifo lento, and aniyenzi-ke nako-Tirelo noVuyo kuphela, nabanye nje ku-social media bawosaziwayo. Ukhona omunye nje otrenda manje ade kukhulunywa ngezinqa zakhe, angazi kuthiwa izinqa zakhe zishaypheke kanjani. I-wrong leyo nto i-wrong. Angazi noma uma usuyenzile uyaye ufile kahle yini. Mina into engisengeke ngiyinake-ke, ngomuntu onokubhala i-comment enjalo, ngeke ngithi uma ngiqalaza i-picture yakhe ngithi uyabo, ngibe nalokho ukuthi hayibo, kwengathi uwe onenkinga, le nkinga le onayo ngomzimba wakho ufuna ukuthi nabanye beyifile. Engathi uwe onenkinga nowakho umzimba, yingakho body shame abanye ngoba ufuna kuthweni ayi siyafana vele, noma engaba muhle kodwa siyafana. Uyayibona leyo nto leyo ukuthi isuke isele ngakuwena ukuthi uhlushwa yini, because ukuthanda umzimba wakho ushaypheke ngale ndlela ushaypheke ngayo, wazithanda, umuntu wesifazane ozithembayo unjalo, angeke uhambe ukhomba abanye, ukhomba izinto ezi-wrong. Angeke uzube nalowo muzwa, angeke uhambe ufuna, because usuke ufuna ukuthi lo akafile small, wena usuhamba usumkhomba emzimbeni wakhe. Uthi kubantwana baze baguga usho lezo zinto lezo. Hayi, i-bullying guys, i-bullying angazi noma siyadingana ukuthi ke sihlaziye kakhulu. La eSouth Africa sekube nezigameko eziningi ezishiye saba nento yokuthi kusafanele kube ne-conversation ende nge-bullying. Kodwa-ke mase nifika kule nto le esihambisana nobufeni, niyisebenzisa ngokuthi ngiyadefenda. Musa ukucashwa ngokudefenda wenza into e-wrong. Musa futhi ukujustifya ngokuthi ubani utheni, bekukhulunywa ngobani, ngeke nasi sithule. Yabo khona lokho uqala lapho ku-wrong. Vele wena lo oqalayo umphoxe ngokuthi ungaphenduli ngalento ayiphendulayo. Esafika omunye ethi izitho zinjani, uvele wena uthi wazi wamuhlubani. Uyabo, bese akukhomba lezi zinto abayikhombayo, wena uvele ube ne-comment yakho e-positive. Kuphela kanjalo, noma kungeke kuze kuphele guys, ngeke kuze kuphele, because u-social media into engiyibona uveza u-expose ukuthi abanye abantu abekho right, badlula ey'ntweni ey'ningi, and ukudlula kwabe ey'ntweni ey'ningi kule position abakuyo, bona bafuna ukudonsa abanye bebafake lapho, ngoba ayikho into ethi umuntu okahle lo, o-happy, umuntu wesifazane okhulile, onokuzethemba, one-confidence, ongahambe ethuka iy'ngane ngemizimba yabo, because kuyinhlamba lento esuke uyenza. Inhlamba lento ukuthi umntwana wentombazane umbale ukuthi umzimba wakhe unjani.
Akekho umuntu owumama onjalo o-right kahle opholile ngaphakathi ohamba esho leyo nto, because as umuntu wesifazane ukhula, wena laba bezemva kwakho uyabafundisa ezinye izinto, and wena laba abezemva kwakho ba-encourage wuwe kwezinye izinto. Le ye-body shaming yenziwe umama, yenziwe usisi omdala ngenxa nje yokuthi into yazi ukuthi labantwana babanga i-boyfriend noma babanga ubaba wengane, and uyibona kuyinto e-right. Uyibuzisisa ukuthi hayibo kwenze njani, yabo. Ileyo i-bullying ebengicathi bekhulunywa ngayo, and into engasizi ukukhomba khombana, because uma ukhomba u-aware ukuthi into e-wrong musukuyenza-ke. Season, season 3 or season 2 la ebengicabanga ukuthi nje abavele labantu be-expose kwi-TV, laba bazohlezi bebhala be-body shame kuze kufike nakwingane, because i-TV show ibuye isebenzise ukuthi umphakathi ureceive kanjani ama-episode. Bengayifaka leyo nto ibe yisifundo, because uzovela lapha ku-TV usuyavela ukuthi nje ubhala lento, i-comment yakho le, mhlambe bekungaba nomehluko. Kodwa-ke mhlambe indlela abahlela ngayo ukwenza i-TV show basuke bebala lezi zinto ezibalulekile kubona. Kodwa ngabuka nje khona i-period la kudlala khona izingane zesithembu okwaku-too much. Ngacabanga ukuthi yazi mhlambe uma ngathatha la magama, ngoba lento iyavela ukuthi i-comment ibhalwe ubani, kuthiwe ibhala lapha kwi-screen ngesikhathi kuvela izingane zesithembu, kungadingi nje ukuthi beze bethathe iy'nyathelo ezinde. Ngesikhathi uvela lapha e-screen ngiyazi ukuthi uzoba nawo umuzwa wokuphoxeka ukuthi hawu ukhuluma kanje, because uma bekhuzana guys we-comment section baze bexabane bona odade, uxabana bona bekhuzana. Omunye umuzwe ethi abantwana bakho bazothini, aphendula athi abantwana bami ku-social media babhizi benzani. Abantwana bakho babhizi kodwa na ku-social media uzochwensa abantwana abanye. Angivaleke le video ingazibhimbe. Kule bullying okukhulunywa ngayo akusebenzi ukukhomba khombana. Into uma uyizwa ukuthi wrong noma futhi ubuyenza usu-comfortable ngokuthi uyakwenza kodwa ku-wrong, vuma-ke ukukhuzeka, vuma ukukhuzeka. Ungabi nento yokuthi ngiyodifenda. Uma omunye ethuka inhlamba nawe usumphendula ngenhlamba, niyafana. Uma omunye uthuka inhlamba nawe wamphendula ngenhlamba, niyafana. Kodwa lo munye wathuka inhlamba wena wathula, sizobona ukuthi lo unenkinga, uye ongapholile ngoba uthuka umuntu ongasho lutho. Lena-ke nje kulama-fanbase awu-2, ama-fanbase awu-2 banento yokuthi sekwenzeka okuhle ngala, esikhundleni sokushaya ihlombe bachwense omunye. Nangapho kwenzeka okunye esikhundleni sokuthi babe happy ngalokho okwenzakalayo bengalifaki igama lomunye, kube njalo. Cabanga ukuthi leyo nto kumayena beyi-address. Angizikhiphile-ke kuyona ngoba le eyami ihamba ne-TV show. Le ku-social media ngiyavela ngaleso sikhathi ukulunguza ukuthi ku-social media benze njani, kodwa into esihlanganisayo kahle kahle mina nawe ile yama-TV shows nama-reviews. Ku-social media ngisuke sengi-eda, because into ye-social media inesikhathi. Mhlawumbe kuzokwenzeka namhlanje ngingakuboni namhlanje, sengiyabuka ukuthi sekuhamba isikhathi. Kodwa-ke mhlawumbe uma kuyinto nami-ke engiyithandile ukuthi ngiyayi-eda-ke ngixoxe ngayo. Lena nje ye-bullying angiyeqi ngoba nami sekuyinto engiyibonile ukuthi hayi ngiyibabazi. Mase ngithi ngiyobheka iy'thombe ngithi hayibo usisi omdala lo, usisi lo okhulile, kwenzakalani? Uyabo? Abanye bajike bethukane uma bekhuzana. Ngivala ividiyo, bye.